Prostate cancer mno ewata antu arume bakuma miaka 50 miaka 60 na witia. Kuringana na osonkoni bora bugwethetwo ni Genesis Health System esunsikia antu arume 30 kireyana ke barabonekana na murimo yo no yo ore obonka yo kamenyekana kweyo na mtu atunga turawora kubateri. Wero TV ni twaliongere Henry Mireti orani mukoro okuma ntorene engonyi na nombere kwaraniria na battery okonya roendo rwake kuma aikwirwa ena prostate cancer. Eye niyo safari yake na watanera nao ni Doreen Katambi-Kinyua mubango ni Ogima Notonga ndene ya Wero TV. Prostate cancer kana cancer ya urume niyo cancer iwata antu arume ya maingi mno wabwanania na cancer iyingi. The late Mireti aonekanire na murimo yoyo wa cancer iye mwaka na 2014 na roo ni ruono rwake. Kwa Marie twambeta Henry Mireti na njiari ntorene ye ngonyi na nkurete wa ngonyi na ndina family. Bana bakwa ni ana banene batano na nyabo family na baina family ciao na tuturo nabo na dire na ngwataniro enjaga puru andi nintura mukakare jaba nintura ngariu. Daktari oke amwirete ati cancer ewu ye mwete aitura nio miaka 3 ake na ikilukithetie mno ni miaka 3 ende untu bobo tamu makirie no nto ari murombi na mukiri murungu. Murimo yo cancer ndone kalende na juu mwaka ene jwa 2004 uya inda ina umiriria ndo nyira ndaerewe ndori ndagitari nontu ikansa ndini ona biyo kansa itendawa mbomba ukaro gitaringana ndagitari ambira murungu mo utezo akaranywa miaka 3 kana nye 5 no kinye 5 bahati ende te bainge ba bona we na kansa ba tethekaga ndamoni kire mwathani miaka 3 kana nye te kinyi ketha ndikwizuranira kire mwathani nontu biyo toro bure obongi nantu utiunda iro buthuki nya nda stokire kidogo utiunda nogere na ndera antu bakwa ndabera murimo yo kuonora na ndawa inkuona ko gutena wasiwasi nkunyunya ndawa na inkubwa ndina wite kionkabwa na iko ni yotrembe thande na wasiwasi mantu ya gwetwa ndikuru ntibije kutoteta na iko ntenda wasiwasi ndegire mpomeretie na nyua ndawa ndina wite kio na nyua mbetiketie nkabwa. Mireti netere antu ba musiyo yake na avera thina irahari nio iba makire mno ende na bekere inya na aboni ati murungu embere utebu butiombeka no ntinda indi kuthangika muno muntu akiajo na iteja ira na kona no ukwa kurono ntukuthanga na kuthenia family kabisa bonde uteunda igiro bwinda bwira kaba kinyo yona kana na imberegirira murungu no embere emirimo yonde ko na ari baba makire na antu bakwa ndo beta ba makire kwe endo nta ntengeno kaibu ari urimo kuona kanta makire bu menya muntu najawa akinyira kuria na time kuthia no tero nteta ainda ende kunoga no tunde giro buthuki akwa tendora gucukini ntoko gucurori mona ja ina shina ari kitege na daino ende ba koi ba makire na bona ya kantetiga ndabende kimwathani ngatigan nakantenda obamakia ntingenda obamakinya nketho ngakua ntingenda obamakia nandi ndabera gutena thina ndabe murimo yako yona ndawa ubite kuona mbitete ngibujaga murimo yorimo iyo asumburete Mireti mno kaitene kamwe nontu nariete kwa kaita mbere ayonekana kana yumenyekana iyo yomusumbura inya niete eketira mwirine askumwa na wheelchair na renge kinya akamatwa ndakara mpinyeritu na inya mono nontu kwa kwethia nyaru ndatindika na wheelchair mkaginto ya meri nangi tindika na wheelchair na ndi na wankenya manda o ndagitari umwe bwana meru njeno kana meru nyamwera meru njenero barambatira barambera kule antu turakara na bwabraitire makutano na ara pa meru spice na ukona ndawa bwa kana tunanda kura chemistry ichetha china koro muno ndawa china koro nyingi muno na ndigwa no meru spice ibanjo kire na njethongi muno bara pambire na njire injaga
kiona ndawa tu na njira rahisi bwega muno na nkinywa ndawa ndeta nkibuja mpara na leo ndanimizwa Mero Spice kwari 2005 ndairu kuthia mwaka jumu kithiru kona murimo gwe sibitari mwanya na ndi 25 iro ndagwatanira ba Mero Spice na barambone ndawa ndeta nkinya dayu ndeta nkinya ndaombia wheelchair ndatigwa na classes ndetanga na classes yo meri nana kinyo ndaombia kamwanda atigwa yonge njarene mwe ndetango nkinywa ndawa ndeta kuondeja kuombia muthiene ndaombia kinya classes twingi ndatigwa ngitanigwa oya withire no male urantugura gwita Miriti na chire awa onto babata mno kwira antu bara batiaetwe ona inya bara baetwe ni murimo no yore koyo basumbura na gwite kanza kwi batiagite na tukone bagwita na kwi bangi bayitinya mirimu engi na kwa mtu no agwita na ndi muntu ura we namba atio tiagitwe na atethia antu babangi bagitwe na ibarombaira muntu ura no wagitwe no neregira murungu ari mbere na kubwa kureo na ageria kuria nkwaga sibitare chumbo mutethia no ntutesionde nijera intethete buru niwe Mero Spice. Miriti ari nshamba ari mukuru mukiri murungu ari mukuru wendete antu bonde na murimo yura daktari amwirite akaria na yo miaka 3 ake akilukiria aria na yo miaka 12 ambirite 3 nyake kaingia muno itekuruka 5 ino ndo ndaiye murungu arono teke ndakiraga ndamwira daktari unengani bwana yombera ibwaga ndikire murungu ga ndikwibanira nande muntu kansa aino turu na nongora ida kana karaga kutirito bwega ndi Mero Spice ni gutethia antu nega tethwa ntunyone kwenda utethio Mero Spice bono utethio ibakariti aje bakansa kiuo kiake kia muthia kire acia bakansa bonde mbere ya Miriti etwa ni murungu ni ate mtu ena kansa kiu tikibungo kia ikuo nkeja gwita sibitari ongeta wo ndakarite ntuku thata wana ntuku mama imurimu jikeja kuona na ndera jonerwa na ndathirwa operation na joraitwa indambire kuona to na ndeta mbere nginya ndawa ndete nkibujaga komama isa sawa kolaiza sawa peta itikamiri kutiko kena thina na ndi antu baraba ina murimo ibamenyerwe bwega muno na yukathira ko wantu batikamake bona yeka muntu kansa ati no turu ai no turu yugete obunta bora watu idiata ochokaria nkatho ibwaga nento ba utokirira byo muntu akurere na watu semidania Niboya muraithiria wa Wero TV no ntugwa kuwatanira na batu orenge mubango na yoyo etu ya ogima no tonga rikana theria ya mwere ni kento kya maana mno na ntuko ya ruare ni toweretwe mno no ntoni twetheretwe twina daktari wetu Mr. Kemaita. Karibu sana Mr. Kemaita. Mr. Kemaita alita ndene ya Meru County na manto ya cancer screening na twetete na mbere tukenda Mr. Kemaita otwira nkoroki na uriteira ngwe na otweleza ngwe yaku ithero erembi yongwa mbwega ndorine na mbwega nuntu bokaribisho aja ki the new TV Wero TV. Karibuni Meru na bwende gitango ge Meru twi tayari gutumira Wero TV ibaletete Wero bwetu na iwaru bwega na bukamulika bwega uni betondani Kemaita bitango ge na Meru County ndero terwa department area ya ugima bwa mwire na bitande ngoge ndi coordinator wa cancer screening dene Meru na mbitaira prostate cancer tukenda utweleza prostate cancer yoyo ni mbibyo ngoto definire bwega ndorine prostate onekana ke muntu gwitwa ntumburume na karunyama kagetwa prostate kale hao njirene ko ya rume bwa ntumburume yorume bwa ntumburume niyo kale na kale akwina mbete ndiguru mbete niyo kale niyo kaitha kali na kali ngugikiri urume bwa ntumburume kana ntumburume akebe ntumburume. Thank you. Na natia
na ta cancer ya prostate ya affecta part ya utwita prostate gland Boega nkauga kwina mantu jaire kiri prostate koro tuga prostate enlargement kana kunene ko prostate nonto ntumurume au kinya enji nere to machwandi enji ya miaka 35-40 years gwicha prostate ni ambairia kunenea yambiria kunenea ne choke kaleta abnormal kana cells itibu ikiri kangrandi kau abnormal cells hire ikaingia ikambiria kumultiply ika cancerous yeah na ni bireta prostate cancer boega ndore kwina into bia bireta kintu murume berema ni miaka yawe miaka yawe is very important kintu murume miaka is very important miaka ya kinya miaka 35 to 40 45 50 mtu murume na risk ya prostate enlargement na ore prostate kunene no abnormal cells ikaingia ni ile kutokuga miaka 40 to 50 au niyo kiwango kya kinene mono arume bagwatairwa i prostate enlargement and prostate cancer ne kinya cyste oketha kwina cancerous na nya mono aya kwina kingi pia kulabira tukurea itwachinjia lifestyle yetu ugetwika batwe mono arume itwanywire nchobi na inya mono nchobi era tukunywa ni nchobi titikiri tukiwatho kabondi kojoria we everywhere kabondi kaimbie kuthithia kabondi kaimbie kuthithia nabo rito kethe just reserve ala nyunjire kwena kioski nyunjire ya kioski kwena muntu kuthithia nchobi ciao cia kabondi na gintu very simple into tukwase sabu kebe tukabio no thoko ne cietu methano tugete tukagura methano itukugura formalin itwikaira antu bathiki bakwa kenda bakupreserve antu bios ni pebitu maira kubwithia ichiko thithia ichantu kuthithia cho ugete ukethira into bia ruko pienge bionde bibiko thia to body into bira bite onywe chikabondi kara bikafiro tandi ke kindine yaku ikambiria kuthukia mwiri igatonya ate murene mwiri jwa kwintu murume ukete ukethira ntu murume kinya ngwicha ochionthe ikuremeka cio rume okay kingi twina thina ya infection kana kuwata mirimo twita sexual transmission diseases kichanono mirimo wa HIV aya uwo wacha murimo jira ambere wita cibitari uketha jo kure urume bwo kumwanka bwa kia mwisho ukeja cibitari wakinyire stage ine cia mwisho ingi family history family ni turaia thina kwa twika brother na thina na brother onge bakatha kuna family history of that infection na kwina nyingi muno ndori thank you ni boya sana Mr. Kimaita no ntobo tusokeria kiure kiu thank you na twetete na mbere tukenda kumenya ni bibio dero bikiona neri ati mtu ena murimo yo kana uratomba kuwa na isonko the signs and symptoms ya prostate cancer boya ndori ndera tumurume ena miaka 40 45 50 mumaire jwa kumaga ijutha yechinjaia anto mandelect tukamberio twika mumaya kamberio twika injire mwana akatumaga urabutwire kumaga mwana uthakene bora bungi bwa miaka 20 miaka 30 mumire juketha mumaya ketha yechinjaia urabutwire kwetha kiumaga boja ira ketha kigo gweta kumaga mono kwenda gweta kumaga mono ketha ni utuko kona mama umoja na chatano batiki kuma ku muntu ne akimenya the cheki atina murimo wa shukari atike kwethera murimo wa shukari awe prostate kinya muntu shukari na kara kiumaga gitari ringi mono na ndo wono kiuma mono dio toshekerwe murimo wa shukari ucoke oshekerwe prostate wonde kethaine na thina wajange no umaga oketha kiuma ukaigwa kwina murimo kiuma no kwa murimo ukaiwa kajira kawa kuma naru ante comfortable ndori urawite kuma ndingi kintu murume nderia ena mapenzi jawe akithiria manto jawe kukethera kumuthiene akiwa murimo na gwiri kwethera akimenya aigo murimo kwina kathina ntwana kedati infection weneo wena prostate cancer ndio tochekwe ponge ndorin momo ya karaja kete kaya kiuma tunintini
na agacoka babungi akaigwa akiwa kumaga ira twita difficult kumaga atakumba kumaga na acoke kinya bungi akethira ki thakabura bwana urume bwa atiumbo bukinya boega mwisho kinya mwisho akaigwa kinya kiu murimo kungi akona akiria akaigwa mbetewe ni kuimbaimba acoke akeja na mugongo joke muruma acoke miruito ekamba kuruma na acoke ibeja bena ira twita retention of urine kana mumo ja karaja tekuma aya ibeja mwere jo tine inya ki advanced stages now you very weak otinye niho mwere jo kuthira na kore ira tekumba korea appetite down no mucheki mwajoku atira kinyandamu thank you Dori. Na tusoke ndeke county yetu Meru kana Mount Kenya region ni kwetherwa kwina screening ya prostate cancer ndene county yetu ya Meru. Thank you Doreen. Ibwega anjuke kanyaka gocokeria thirikari yetu ya county government ikatho muno nontu bwa kwambiriria mpango jwa cancer screening ndene Meru itwajo ambiririe na itwajo ambiririe February tariki 13 South Egembe nturere mutiokeama Governor Najara launch ije ni project ya mberirie ne tongeretwe ni first radio governor na ne tuendelete kuthithia from that in tariki 13 February ituthiurukite all the sub counts in Meru ya 9 in total nkiuga kwenda South Element kwenda North Element kwenda Central kwenda Bore kwenda Tigania West kwenda Tigania East kwenda Egembe Central Egembe South kwenda North Egembe itukabite chionde na twachoka twakaba wards chionde cha Meru they are 45 na twachoka tuongera ingi almost twakinya number 60 na ituthire screening kiriantu bonde na ingo chokeria party ya government party yetu ya county itongeretwe ni governor wetu na twachoka screening yo turathithia turameka health education ke community ya Meru kenda Meru community area aware that kwenda gintu murimo jo Meru tukiwa murimo jo Meru ugeta Kenyatta na Arua Doreen percentage ya Meru ipo baingi ndene cancer almost 15% cancers ipo meta Meru nonto batrare aware but county government yetu hawe ne dithetie service program which free na le turathia cancer screening ndene Meru kiri faro ara turathia screening centers patient bara turona turabatuma Meru free na beja bakathio investigation free na screening chao irare free Doreen na ituendelete kuthithia screening yo ndene Meru County. Thank you Doreen. Ni boya sana Mr. Kimaila tukienda kumenya bukebwetha cia screening ni kwetherwa kwina centers o kire ward na bulionga kana na taibwetha swa wika kwewo mtowetigania thai ukienda weta kubwetherwa screening na atia ina kanjiriria manto yao. Thank you Doreen. Atuki example Egembe North twina screening center ndene Egembe North twina Lare screening center twina Utwate screening center twina Thira health center screening center twina Mwero Mutua screening center you are daktari betu bali beta bakakuthiri qualified baka screen na ba screen pochoke bo tumeke batu atuika wina thina na weja ke batu Meru hospital utike ukariwa twakuthiri bingi bya bikwendekana ni boya sana muraitheiria na otaura waibwa ni kwetherwa kwina screening kana weta kuthimirwa ketha wina cancer no eriko na mno yetu kwaririria ao ntukwerwa aretayo prostate cancer ni boya kumenya manto ya o rira wina kanya na ni boya inya weta kubwithirwa screening cancer o mwaka ke center yu ireke ward cietu ni tusokete nyuma endeka intale kwaririria nkoroki manto ya murimo yoyo ya prostate cancer. Makala kana ankala niye therwa yena gintu kitawa protein na amino acids bira bitethera ciakire waki wa mwiri. Makala niye ya metho inya ya mwanya na yakairia metho ya watwani murimo ya cataract kana kiana kia ritho.
ni yetherwa yena vitamin D inyingi iretumika kwa milaito kana mendende inya no gima. Makala niye ya mwiri iron iretumika kuongela tharike mwirini. Makala niye ya mwiri inya ya kurwana mirimo mwanya mwanya na yatetheria kugiria mwiri kuwatwa ni kansa imwe onto ya kansa ya nyonto. Nibwe ya muraidheria wa Wero TV rikana mubango ni yuraywa ogima no tonga na mbere tweta kuruka ndaika inkwe ni tukwarira cia manto ya prostate cancer na Mr. Kimaita urao twira manto ya screening na twetete na mbere Mr. Kimaita tukenda utwira kithira antu arume bakuma area yetu ibairitana cia weta kubwethirwa screening. Thank you Doreen. Anju kikanya ka goshokeria miro nkatho. Arume ba miro bonthe ko bashokeria nkatho ne kumira kuma twambiririe cancer screening then emotio kiama tariki 13 February. Imbonete arumba mamiru baitete ngugi nthongi na kueja Doreen kuchekwa. Tukueja nero the location tonaleria ina cancer uchekwa ne ali thine ri kuleta akuruba miru heko sana. Ibaitete ngugi nthongi na ibejite na tweja twabasheki bwa mono. Aya akuruba miru ibejire tuthia mantu very simple check ya akuruba miru. Twabairo the location twabera the cause imbi na nata muntu akathithirwa ibetekirie na ipoega sana akuruba miru. Na tuendelee o. Ithimbi watu thia yibi kai mono kibo. Bi kai mono na biteka ndreke nkai kire akuruba miru. Tuthia kithimi kita on digital rectal examination. Very simple. Kithimi kiu just kirenda just intobiere gloves na lubricant. Ukathithiria mukuru na akane comfortable no mwaka taska wakana. Kabiere kiu kia digital rectal examination twikithiriria screening center ira tu created now facilities ikona kana ketheja no thiment ketheja centriment kwina kithongo kwina gatembe kwina kionyo kwina ke that side ina miu baketha bechekero nau na bachekero nau beta batuma ke batu peya mutindwa kithimi kinge tuthi kinge tuta PSA waitwanda mwaja ujum oheta atonya laboratory within 45 minutes Doreen kithimi konania PSA ku level ng'anate. Kithimi kio kiumira kinge abie thatu ituringa ambisha. Turinga pelvic ultrasound na machine yote na shomutindo. Yes. Kinge kithimi kinge very important i personal history ya mtu engwa. History ya mtu akaija na kinda daktari. Ugayo era daktari uranthine ku kuona kinjireje ya ntumrume ure kali ati very simple vimivyo tuthena arume ba karibu ande na mbiro. Thank you Dolly. Thank you so much daktari. Na tukienda kumenya kitha prostate cancer ni ora mtu akerwa ina murimo yo. No yore kana ni murimo mtu atura nayo. Thank you Dolly. Kwena prostate enlargement. Enlargement ya prostate ya thimwa kin digital rectal examination no lingo ambisha yonania in enlargement. Ukathithirwa operation no thiro operation sanjari tuthia mutindo ale very simple. No thithirwa sanjari ukarika boboya mono no karewe ntumurume kairi. Secondary umao tombo gutuma wethera cancerous prostate kwa cancer ina cancer. Tukotuma tujukie kathimi ka ukeya kona ni cancer ukachoka waito tuwikie chemotherapy ukambira kunywa dawa itu kwaja na mutindo ale tuna daktari o ecology department wambire kunywa kana watweka ukinya stage advanced stage tugatuma kweta kuthiro radiotherapy. But kire enlargement cancer prostate enlargement please amero betu kinyabokeja wathithirwa ntumurume akantumurume kire savu itoleve njitole kwena kuroba thithiro prostate igita muroba thinjwa na baiguita ngoicia obwega muno bene kuroba obwega muno na ibendere tokara obwega maisha. Kire cancer kweto thithirwa treatment unless to few complication tukayakwetha tulio na tutukathira ura kwendelea. Thank you Doreen. Na tukienda kumenya kitha kwina thina ingi cia kimwiri ciana ciana murimo yoyo wa prostate cancer kana side complications. Side complication tutureketha wina prostate enlargement wambiriria. Uwento mrume mmoja kambira kuleta thina complication yembere. Uketha wina mmoja ketha yana irritation kaya tumor au complication yembere onto mmoja trauma. Okay, wejo thithirwa operation kapeni kara kare igakai na khathira na karondo kara kora tige nyukira turonda
turonda gagitate na ikaronda kanini tini mono ketha kalio kangana ya karomo gaka kau kangi getha giga utemerwa na akora na kora ukendera kuwata inyeku ya kimwiri bwega na ntumurume akantu murume kairi okay chemotherapy wata chemotherapy to side effect to chemotherapy to kai na tukathira omenyanira chemo ntu gwembere yeijire round yeijire ithatu uketha omenyanirite gutaika igintu gikai na ukayo ndawa cia kurikiria utaika na mwiri jwaku but very important thing ni bia kurea ndorin mtorea athitheru ketha prostate oto thithirua kana chemotherapy kana radiotherapy ikire irio balanced diet it's very important ndauga balanced diet ni wethe okire irio biena vitamins protein na carbohydrate na irio biena bio twina bio reserve chetu twina eria twina nkara twina into bie mundene twina mangrini je mundene tuteta kuga twita kugura kuraja nkara wina chio tia wita kwenda ya nkara wita kugura mugate hey ya makala ya makara jau twita kwenda ngoko ugura mugate kana ugura muchere wina marigo je kumundene twita chwa muchere uti mwanya muchere na irigo dori na nde antubetu nkubera into bibu na chibu na makarati jo jorinja wina matunda jo jorinja yoma tuleja into bibi na bibi twekreinya kenda mwaje cyo akara maisha ya thongi thank you na tukienda kumenya kithira murimo yoni yutuma mtu wika akaremwa ni kuonana after ekwira na yo thank you Doreen prostate no kethira ire advanced uko tikinya cancer ndi advanced iro kwira kwina drake ndogo but other time kinya kurubara bathithirwa penana Doreen tutumba kuga akroba batiumba kwethia benana akroba ibetha benana kaire muntu okinya miaka 45 Doreen enjiwe nkona ne krokere kwethia muntu no chwa kayoyo na nde na enjije te kwata muntu miaka 18 20 22 23 witiariko ne engineer muntu ebera kuthiria kuga na kwenda twana 40 witia gurau ni boya sana Mr. Kimaita na twetete na mbere mtu wake akwirwa aina murimo uyu ya prostate cancer kuma uwe madaktari na tabo what next na tabo mwira adithia boya thank you batwe de travelia cancer screen na twendete kuthia cancer screening twina program wina nenderete to screening twethe na thineje tweta miro teaching and referral hospital tweja tuona wina thineje twina division of surgery ile tuongelete Professor Michel ina Dr. Nyaga director of medical services na masanjon jange jaro very qualified tukenda kumenya natia anto kana muntu murume omba kuthiria nikenda aomba kurwa na winge bwako watu ani murimo yo wika kwa tabia mtu are acio kunya thigara kunya tubondi na wika no twira ora mtu abati kuriaria nikenda atika watu ni prostate cancer bwega itwambiritie screening ndene ya mero yonde na ndekira kuimisha mero betu bathithia na rankwira mero betu bathithia centers ira facility hospital iri akwina bo ibeta bashekero o mwaka muntu asheko mwaka yujo ageta mwaka yujo nge ashekwa na ingo shokia nkatho mono kairi kiri mero betu nontu bo shumiria kuija kuthithirwa cancer screening ni mwambi gento turambiriti gikero ndene mero kiri mero yonde tukithiurukaga twibashekaga na ibaramenyere kwigintu gitawa cancer na arua ya prostate na ne mtu amboshekerwa na ikyo kirari important ki batu tukira mero kwigintu gitawa cancer na nakyo shekerwa muntu nete ashekroe cancer o mwaka ari akwina hospitali thirikari achoke iantu itotige kunyunya ndawa o weta kindukene weta ogura ndawa mbere kunywa oiguka murimo kambire kurema kumaga weta wambire kunywa ndawa ucoke tiganeni na nchobi mbwire tiganeni nacio ikatuma bukare bwega o igatuma kare buthuku wendera kunywa nchobi na nchobi mbwire tubondi tutoe buruburu lakini nchobi ngete kaithongi ucoke bia kure bire tukurea antu betu bambiro wo ugira kethe skuma wo ugira kethe mpoka wo ugira kethe miciri tikeni gutuja rone na gwita kwendia Doreen ndawe ici kugire into bibiri urabikora tunginyo ikora rwagi na gweto twerunene utira muntu ciraugiri ugatua geta kwendia ikara ndikenjare ku kinyo gweta kinya mutindo joro tire kana kinya thoko wengi utire
tutigae ni kugaira ndawa tucoka twendie skuma kana spinach ronena kana mboka tana mboka ndero miugirire na chemicals ira kendete kariwe mboka ire kendira guikunja oro guikunja no kumega kunekera into bieko anto beto tutige ni kugothe yo na tuchinje kenge tuchika chinja lifestyle cheto batu mirimo ya kichonono gonorrhea please wone kwata muntu kana sexual transmission disease cha kuwata ugia sibitari unywe ndawa no thiri ndawa kenge mbomba kwira antu ne muntu onde thira chekeri HIV AIDS iri everywhere utio tumba utochekerwa no akara bwega na kenge kega ukinye miaka 40 dorini ya woni tubwiri gutha tukitirate wetete chekerwa prostate eta wata geta facility rera kwi ndithiro digital rectal examination kana mbeta ndithirwe PSA yona ni wega bwa kurankari kenge bya kurabira lifestyle bya kurabira tuweka ma French ine tuweka autoclave tubitafadhali tigani weka interview ejaini ro fresh. Thank you. Thank you so much, Mr. Kimaita. Thank you. No ntobwa kithomo kiwomba tuthomethia about prostate cancer. Thank you. Muraithiria wa Wero TV tokinya mwisho ne yo mubango yo wa ogima no tonga na okuomba kuibwa mantu ya mainge yareta murimo yo na kinya uratomba kurwa na yo watandira na batwe kiomya kiukiyete othai wo a renge na otiwe bwaya. Kuireka muntu ya mainge no aireke no ntobwa murimo muboto mpara kuingirwa ni mathwanio kuroma kana karande itarira ya mno kuina mwanki muntu akethura na kuibwa kuireka kana kaireka mumamie ndebwa ya mpala tulia maru na ukiria mauru yake eururia ituro byaku mumamie konto au kusia ruworo rwinge na rutheru muntu aiba ibobo ya mukarie nde mpala